اف دیمنن چمه جغجغه یه جن سبینه در باسی قامشلو دبه. چم جبر قد کرنا آفیج علیه ترکیه و زها او مچقیه. تنه آوا دهرکه یا کاری زورگارن خلکن قامشلو اون سبینه. لرخه وی چمی جوتکاران زبزو بخچین خوارنه بیتر سوخم چاندنه لیا پر به ایش و بالکش لور اوه بخچه و شینکایا هاتیه چاندن جا آوا قریج یا کاریزان تی آفدان اف زویه زبزیانه یه صوتانه یکو لرخی چمه جغجقه یکو دناوا باجاری قامشلو را در باز دبه و همو آوا قریش یا ریگار و کاریزان در باسی ناوا وی آوی دبه اف ایسوت لسر هاتن آفدان بنرن پشت رجی اف برهم در باسی ناوا بازاری دبه. هذه الخضروات كلها تنسقي على النهر جغجق. الخضروات هذه اف بخچه همو جاوا پیس یا نپاقش چمه جغجقی تیافدان هرکس وی روشه به چاوی خود بینه جشارداریه حتی سازین تندرستیه تواهی برهمی وان بخچهان نها لبازار تنفروتن وتروح على سوق الخضره تلقاها سعرها مبيوعه. ددما آمده کرنا وی راپور دن لباجار قامشلو امراستی جوتکارکی هاتن کوروبارکی مزن جپنجار ملوخیه چاندیه و بی خم و ترس جاوا کاریزان آفدده. برين هالكاس كي منع ناكل بوج مرقون ممنوعه المنطقه نظام يدبون ما تشاندي يعني بري نظام كبيجي ما تشاندون وما ماشيين كاي محمد عردي دب وكاس كي نقول ما ناشين وانا ما بشتي مصروف داني ما فرد داني جشم جغجقه ی قامشلو ما بر خدا چم خابوره ی باجار حسکه هما بیجن ایشو درد یکه جوتکار به حساب بخچه او زوین خواه لرخی چم چاندنه او جا آوا قریج یا کاریزان آف ددن وەکی ڕۆڤان زەڤیانێ پشتی هشیاری هاتن مخالفە جوار چێبووژی دیساژی چاندنیا خودرا بێ ئاوا قڕێژ ئاواژ ڕێگارە سەرسەحی بەردەوام کردن وەک وی زەڤیە هانێ بەلکی سێ جارە چار جارە هشیاری ژێر هاتی و بەس دیسا بەردەوام بوو چاندنیا بێ خودرای و ئافدان بە ئاوا ئا قڕێژی فەشخوام وەکی ڕۆ دبینێ تەرەکتۆر کەتینا خەرات کە ئەف زەڤیە هانێ شخوا ئجراعات نیدیژی هەنێ بەری دەستپێکا موسمێ ئێزستانی بگە بەری چاندنیە ئەف کۆمیتە دیسا و بشۆپینە ji bo bêjin zeviyê ê zivistanî neyên danîn ji bo rêgirtina çandiniya li ber rexê çeman ji heftiyekê ve pêngavek ji aliyê rêveberiya jîngehê ve desteya çandinî aborî û şaredariya gel ve hatiye destpêkirin ev pêngav piştî gelek gilî û gazinên xelkê û derketina hin nexweşiyan bi taybet li bajarê Qamişlo û Hesekê hatiye destpêkirin. Lêbelê ev pêngav tenê li bajarê Hesekê didome.